Ebusiafo enema ekoso ewo wo mayi emu wote ho na wodwe ho obuso se intisa informations we nyina ya na wo mo gada e de efree hin na edinti na ejisa asem esi ansana ade a ekoso no yetimi ababontin abeyi e de ato ehonme no ene eye nsibisa medi etu eja ena video bia abepiemo ewo map no eso ebusiafo mbeka ya enche ye bia ena ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah wo begina ne nsori dan enimu ne nsori ma enimu achese wo bo eye Manase edua achese wo hu ne se abrantie no de waye no no ye nyankopon kwa na obetimi de agina so atwitwa ede age no ho achese ode anonte oyo krampo egu form e ka access wo no one sindi cash e wo bibiye se na brown wo ne no nkwada na brown wo ne se ye ne dia pande ni nyame wonyi no enfa enfree atasefo asasi asuni nyina ejina Manase nsem obebeke kaye se ye Reverend Isaac Owusu Bempah wo ne na brown da ne den chese eno nam so ema ye papa yi eba abonten edi duabo ebetwitwa eje no ho eno mo a ene ehu se konfuba agrada ye mami asese wo ye Evangelist Patricia wono so wo ye program anase wono so ba life anachese wo kasa achese wono so hu ne se na brown na oye a thorn in her flesh na chese wono ka ho bi ena na nyoma nyina nkoye wo ye informant e wona brabom na so yenim se na brown yi na wone ye mami agrada wo mo edi eye dwumanti no e ma dodo na busa se na den e na ekoso yi ana den e na ACC e wo mo entamu achese ense ni nyina so no edi ne bo baba na chese yenua ba ye syndication so de esomu enkakra na dey ye maami bia wono so aba abonten wo se wono de ni din e de obofo ana obofo an wa ba abonten aba be kasa a wono so chinemu a na chese wo nyoma na se de ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah de ti anyoma we nyina ekọ ede etia ni nyina ye se na koma pa na enu e na syndication ne na brown ene Manase ehu ya enu ntino wo monam so echechiri adwuma ede eso ana sa adwuma no edi no na ebusuafo mo beka ya Manase ba abontin bebi nsem bi so se engofo penache no ne hu kro ne banyina no wo se eye trick eye fragadam nyoma wo mo ye achese wo mo edi ebiti ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah mo de nam so eji ni sika edi na ebusua ensem a ye maami ye aba abontin abebie so ede esewani ensese ye ka ede etwene ye bekwa kotie ne nsem no me kai mo ese ochade herbal center ene so yasema ye de adwumadie no esomo abre ene abrebia ochade ese se ye awo ena wo epe ye oba wa himfi honum nyoma bi enkoso yie ewo ho emfa emonka bi ewo ho no ma chese odwen ho abonte ase be man so achese wo low sperm count be mai esua ene chese gina so etete nkruma ba ose ane fane number na bra na so ye ehonu na chese wone wo entwetwe enkomo na wo be free honu na chese wasi wo mema yem na wo ba nso so a wasi uba eyem enu ti fane number e wo screen no eso na ene no entwetwe enkomo na ebusuafo yenko ne ngo tie ye mami ensem a wode etu dwane ba ye beto so ena me de asem bi betu mutirim asem obi wo tie ne ye pa eye Manase ena syndication na brown muntie secret bi a before no moko Owusu Bempah ho omo hyehye before na Manase ene na brown ene syndicate omo beko Owusu Bempah ho no said omo hyehye plan na enue ene na me say asem me kanda because me obi business nyam business na me say me kanda me mo audio obaji me di agimi di me kanta me say me fa audio mra me ni audio bi ade ma wo mo nyina atena ase ene omo hu say Owusu Bempah yo bia ninsem omre ninsem emre osan hu nipa mobo entire wo so mo tena so mo hyehye adwuma no de kodi papa no ena mo hyehye adwuma no na adwuma no se di no omo ko police for ho eko kachiro mo so na bena de akire nti eko kachiro mo so mo ko twasini eti omo hia police ata ye twasini wo ko police ni wo so police atade ade ya so wasi panyini so uniform be ma obi because all the ko twasini ombema obi ama omo hyehye no omko pen kurasefo obi se be mo fa nche nyina ye kurasefo me kan da bi omko je omko fa nkofo mo ye sa video no de ko ekire Owusu Bempah no ogidi ye no ama mo da creative bi ti se ye ku obi Manase be gina wasu ti se ampa ye ku obi ede ni share robam ene etwa video se nipa mo te ho na se mo onyansa te se me obofom ti am onyansa na ka obetan se ka se
Adenti na video we eye de ne kokun obi ba ofon so. Enu no mo hye ye. Eno mo ne syndicate e kosa di no ga no na osuro. To ye no so mfa no ho njim. Eno mo se ne ye bayi asie yi ga no fi bempa ho. Se bayi aga ntimi ko tie to. Because Manas dancy, man, so started sell chat me no. Me yi many man, because me who me do a chick. Once Musa say, who is this? Is this rare Manas? And I'll say, yes, rare Manas, if from a chatty will be. Because me who be a free ba, me poor be an any briska. Or be an any briska, me penasem. And I'm a chairman. And I must share as me twas, or must share Jumano, get and find a one Jim, no, saying, on back up a panel. No mako yi ge na free papa no ho se be o metin ayo mu deal no na nansi ni so mafia na na bra to ko mo ko no mu ntiase wa mafia na na bra because ono so ka sika ye je no se me so me ko kodura because na na bra ni abre pass o peka me ko kodura bro kire de card ye enye na ma tobi ya send o e no so to na adwe wo nti o mo ko nante ya adwuma na dia ba obia no na so munyina de o mo hawo na o mo atempo ma na sini ti wo second de Japan ama na 3 billion o de ama usu be mpa so mfa mo no kede de Japan no to no obekwa ko yi ni 3 billion ama wo kwase abema we se ye mfa ma ada no moni briska sa papa ye mra wo se ye pe wo kun o de kwase video no ko kire na ono so antra se ama pa de bia me meka me di mo atama ma ka se me pa atem bidie wo so fo wo te ho no obi aba se ye friend say ye pami akumia e de na say wo kire police station na wo kire no police station kwa na wo kire no wo protest na mana da hotel and then we you ama no because ye no ye mpe didi ayi o da o ye pepra kun memeti ai wo bu de bra me de me adwuma ya na ye didi me wo ye de ho wo be ho nti o motena so mu se de nya papa we de o mpa tiri modinti no na mo hye adwuma so de di asi so ko da hotel ye pe na kun wa na pe na kun enye na tu no ko sa de na tu fa simple and some baba kan ye won na tu no adenti na ompanyfo no mo no kan di na nkasa so ye no krafo no me kan de me na me kunu no be tore be wo sem tete bi ma because wo tia na ya ntene wa hwa wo bebu because ye di wo chi ne papa ndi oyo papa ndi oyo ne se ne ma ye se ne bi mpa wo tia wo ye ba mu panyini o obi aba ba yi nkofo to asomasi na kunwe e de na mo ye manasira mo tan ase e ma nya plane fo yo kocha abrochi ofe de wasan davete wo kwa abrochi wasan davete e se be kansa makase e mra oti na tu no se na nsem ni wo ha won kanti akai o su be mpasa ba de na e se de wo gensi no enkofo sika na mo ba mma me kansa ba ko kirem sika na ye hu ne sam ene owuo na nam because enemre obi yisika no de amapa de mana de boni tuaneka obi mo odua o enye dua na obi bebo o wa na obewuo wa na obefu bewuo sika na waje adi na nka hwan na beyi ne yam se kokoda hotel de bia ontua ma no o yi top money ma gina kodi na kadipa bi se dan yeti kode ma no nipa bi se me nya obone da upaye me da because emra me kwa ahohia mu no una wuji me free benne no se sankrofo bi nso asan sorry e na okodo wo se ko pesika foforo na me na agrada me sunu kose agrada me suma amen agrada me ya me sun because hey manasi no na ho awurade dangerous boy no na ho no because no wodi osofo na chiagigi ni sika nti on de no na wo na adwen sikaje me ko ha na ho de de ho na metena me ko ha na ho de de me de ho na me peo eno ho adwuma no mo ye o mo mpese e be kan bia ma wo ba bi obekọ ho de no ho no tena na eno nti yebusa se oye papa e na eye
Uhu obi mobo ebo ano na eye ananse den na ayesese krampo no ehu behia se wo ye nipa da se ni na otiatase fasasi so ayonko krampo no wo befe bi se woni no ka wosuma sema na se wo befe bi se bibi ni a woni no da de adwen ho de aboa mo ankasa mo mienu mo nkanko ni mo mpuntu ana because nipa na wo befa ne no ebekwa kwa wi echi na chese wo no krampo ka ho ebi na wo ye wo ye ma mi nse mo de betu dwe dodo na hu ne se o se de wo kasa no no oni audio oni hwe na chese for trend wo se wo mu din na ye den koso wo mu na trending wo mai mu enu nti na wo mu so pe baabi agina se de be ya dodo na ebehu eye ni din na nti se wo pe edin agia na enu nti no wo begina wo bi edin se ye so wo bi enwoma bi eso na wo so de ababa nti ababa be trending ana de koso trend na chese ye nenam social media na etinti nkofo nsa na ye ba na ye be bie ensem ani so ehu ehia na beboa din ya na ede eye ebebre ye se ye sanyoma we nyina ebusuafo de koso e so wadwentwe fa ho ene say fa bra ebebetu edwa otumagin eche comment section like videos no share or other social media platform eso media ene ekia sikapa dasene ye besane di ehia